Tigasat. Napalabas, naibaga ni Anaya ken ni Flora agayem laeng ti pangibilbilangan na kini Monray. Isu nga agparikot ti balasang. Tadi na amo no kasano ti panangibagana iti baro, iti pudno amarikrik na. Kabayatan na, naging sasakit lata ni Baliko, tapno saan da apagtrabahuan da itoy. Naasyan met ni Malyong kin ni Monray, gapo iti naibaga ni Anaya ken kuana, agayem laeng ti pangibilbilangan na kin ni Monray, iso anakonsensya da itoy. Itimot panagawid ni Malyong, nagsarita da kin ni Monray. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Talaga na pigsa ti memoryam amon, Ray. Wan Tata Malyong. Jak to pa'y malipatan di imbagam. Diyan ngay imbagak amabainak ko man nga agaram. Ngam si katinang pilit kanyak. Iso ngayon turturad kun, Ha? Ay nawaw. Nakabaso laklakit nga roden na di na oras. Iso thank you talaga ken ka, Tata. Ha? No saan aga po kadagiti advice yo? Ha? Nalabit asa anak payla nagdaton nga aging gaita. Ay nawaw. Kasano da ito yan nga nakabaso laksan. Ay nawaw. Dagiti balakad mo ti pagbalinag nga inspirasyon ko. Tapno sa anak ang mapukawan itinamnama, Tata Malyong. Basta orayak ti umno a panawan. No kaano nga aklunan nak ni Anaya, Tata Malyong. Monray, rumuanak ha? Ha? Papanam, Anaya. Adda si kaswat. Anya ti asikaswam. Ay, kuha. Basta, may papan iti trabaho, Monray. Sige, agbati kan dito balay, ha? Di ka rumrumwal, Ay, take care, Anaya. Thanks. Apay ngay. Mababainak matan kini Anaya. Apay akas jay. Manipod nagdato nakkan ko hana. Kasla kanayon matan arumuar dito'y balay da. Likliklikan nakata. Ay, saan gayam arumbang nga agpanunot iti negatibo? Wen, kuna ni Flora, masapol nga agbalinak a positive thinker. Tapno sa anak a marigatan. Talaga siguro ang makumikumlaang ni Anaya. Kasla mabainak matin nga agnaad dito'y balay da Anaya. Agawid aksapay lang yung mansyon. Amang ano parigatan dakman na ni Jay? Kan? Amang ano dinak madlapalubusan ni Tata Malyong. Naglaing ni Tata Malyong nga ag-advice. Ado ti masursurok kan kuana. Tangay awan matin ti aramidag. Agkanta akman kidi. Alaak ti gitarak. Tay kantak laang ti marikriknak para kini Anaya. Mabainak mati na mangulit iti panangibaga kita I love you kan kuana. Isong agkanta aklaangan. Di bale? Tadamat dito iti gitarak. You're that one special woman I thought I'd never find, with a strength to be gentle and the courage to be kind.
though it hasn't all been roses, still I know you'd understand. One of these nights when we're sharing a dream, I'm gonna take you by the hand and lay you down on a bed of roses. In that peaceful shelter, only love can provide. I'll lay you down on a bed of roses, and then I'll lay me down right by your side. Papapanam aya si Kamalyong. Apay akanayon ka arumwar. Di of ko mat madamay nawaw. Napanak mo't nag-window shopping Ha, kundi day off kapay lang amin. Lakay ka lang arudan ngamruar kapay laarwar. Karbangak mo't tag-relax madamay nawaw. Ha, di mo la matultulad ni Panyang. No imbagak asaan nga ag day off, agtong paladagos kanyak. Angam si kameten, sukir ka alakay. I am sorry, madam. Lading itak. Ngam pagrebengan mi matababaw nanti agres de tapno makaina na kami imat. Ha, kasano nga rod ang makainanaka, no sorsorando ka mo? Ay nawaw, inak mo tag-relax madam. Adula amin. Jak to pa'y agrelax nga amom, sekanto lakit din. Madam, agrelax kayo ngamin mat ay nawaw. Sana puro trabaho tararamidin yaw, tama stress kayo laang ay nawaw. Kat, kumusta ni Monrey? Si Bibiyag pa'y? Ay nawaw, unay mat ti kasta damag yawn madam. Siyempre si bibiyag launay ken nasalon at akanayaw na nawaw. Kat, nangasawan? Ay saan madam? Awan pa'y mat nubya na. Ibagam no mga sawan. Di nakobligaan nga gastos para iti kasar na. Awanan ti bibiyang ko kan kuwa na. Awan pa iti panunot na data asa-asawa, madam, ay nawaw. Ay, un kayam, nalipatan yun sa madam. Date anniversary dito si Kanya kumaita, Malyong. Ha? Ay, amangan ko no nalipatan niya, di kay sapay ngamin si marungkar iti tanam na madam, ay nawaw. Apay aya apatiday takat pakibibiyangam, Malyong. Ha? Ay, sorry. Anya ti kayat mong aramidak Ramba kaktipan nakatay na. Agpapaska na, kasta ka di, ha? Ha? Isapul mo lat tangamin tangiwat mo, Malyong. Dayta ti pagalistuam. Saan mo't madam? Diyo lang amin mawatan ti kaya kung iba. Huston! Agrason ka pa'y laang. Manakibiyang ka talaga. Tata Malyong, asikasun nyo na imbag ni Uncle Samuel, ha? Bantayan nyo na imbag. Saan at ilay pakpakan nyo kankwana? When mamanjile ay nawaw. Masapol soft laang ti ipaunag ni Uncle. Diyo pa kanan iti di nakabailan at ilmunan. When ma'am. Imbagak mo tan kanina na panyang ti aramidan na. When. Saan aga po na uyong idi ni Uncle kada kayo, kat baybayan nyo matan. Kabsat lata ni Mami Dayjay, nawatan nyo? When mamanjile. Nawatak launay ay nawaw. Good morning, Anaya. Flowers and chocolates for you.
Mabalinti sumrag dito silid mo. Kahit ka makasarita. Sige. Sumrak ka man, Ray. Nangalaam dito nagpintas asabong. Ginatang ko, anaya. Para ken ka. Awatem ko, ma. Agyamanak mo, Ray, ha? Ay na, naggastos ka manan. Pasit ti panagayat ko dayta, anaya. Sorry. Nurimwara ka saan ang nagpakpakadaken ka. Nakaturog ka ngamin itay. Inton maminsan, di kan agastos, okay? Urnungam kit iti kwartam. Basit la abanag dayta, anaya. Pasit ti panagayat ko ken ka ti ar-aramidak. Monray, I love you, anaya. Monray, Mabainak ko maamang ibalikas manan iti dayta. Ngam, inturturod kun para ken ka, anaya. Jak ngamin makaid na, no jak isawang dayta iti sangwanam. Monray, Ngam di ka madanagan, ta saan ka nga apuraen ang mga klon kanyak, anaya. Makaurayak. Tinapod no nga agayat, nakasagana nga aguray, ken agsakripisyo para iti ay ayaten na. Ibagam no niya ti aramidak, anaya. Tapno maipanagnak ko laeng tinasudi a panagayat ko ken ka. Monray, Sika ti amin ko, anaya. Sika ti biyag ko. Uray sa anak pa yung inaklon. Palubusan nak kuma, amang yub kasi ti marikriknak para ken ka, anaya. Tinapod muna, mababainak unay ken ka. Ngam, iturturod ko laeng tibain ko, anaya. No pa'y dinak pa inaklon. Kaya't kung nga ibagakan ka, Jack ka ba ilan ti maisinakan ka? Iso please. Dinak ko makagura. Dinak papanawan dito'y balayo. Di kayat ko. Kanayo na makitkita ka, anaya. Di kayat ko. Sakbay ang maturogak. Sika ti makitak. Kat iti ibabangon ko manan. Sika latta ti makitak, anaya. Ay ayatan ka. Monray, panagkunat. Di ka pala ag-focus iti dayta amarikliknam. Taam mo mat, kalkalpas ko laan na gradual. Di ka masaksakitan, ha? Ngam adupay ti asikaswa. Diyak pa'y masangot ti may papan iti dayta abanan. Ha? Sapay ko mata maawatan na. Okay? Uuhin, anaya. Maawatan ka. Kas iti imbagakan ka. Nakasagana ak nga aguray. Urayak ti umno apanawan apanangaklon mo kanyak. Ngam, at ako makidawakan ka, anaya. Anya dayta? Palubusan nak kuma amang yib kasi ti marikriknak para ken ka, anaya. Saan ka kumaama-uma amang dengdengag iti ibalbalikas ko nga I love you. Monray. I love you, anaya. Itaman pa'y amangan tamanan itiruar, anaya. Wen, takasapulak ti kasarsaritak, Flora. May papanitian niya. Ni Monray, jak amo ti aramitak. Jak kayat amasakitan ni Monray.
Maawatak tirik nana. Taula ang mat ang makarik na iti ayat. Ngam... No apay asyak pay laang mat tinakarik naan na iti ayat, Flora. Apay, Anaya? Talaga ka ding awan Apolos? Uray basit la kumaapanagayat. Flora. Tiag paiso. Anya tipod no ariknam. Patpatgak ni Monre. Kasmay sa agayam, Flora. Sila ang timarikrik na kankwana. Saan mat ang mabalin nga klunak ni Monre? Gapula ang iti asi. Anaya, Tadaasi kan ayan. Masapol nga agkuyog dagita. Tapno na balig iti buklan da a relasyon iti nagbaitanda. sa bagay. Pusto ka, Anaya. Ngam, ibagam nga roden akan kwa na tipod no amarikrik nam, tapno saan amang namnama. Day tangarod ti parikot ko, Flora. Ngamin, diyak kayat nga gladingit ni Monre. Ado una yan ti pagladladingitan na may papan iti pamilyana. Sa mainayo nakpay ang pagladingitan na. Kaasimat ni Monre. Ngam, amang ano ad-adan to amasakitan no pabayagan pay laang ti sitwasyon. Iso nga itatan na sa papay, ibagamon tagpaiso. Narikat mat amangan namang namnama kiti. Nasaksakit tong aklunan na dayta. Makamuditan. Basta, diyak pay lakabailan aprangkaan ita. Diyak kayat apasakitan ni Monre, Flora. Ay nawaw, umadani man ang tikasangay jaw awer tapan yang. Wana, amok dayta. Talaga memoryado mong tikasangay ni Monre apan yang. Ay nawaw. Wana, tanabiitak pa ididiti mansyon kat nagkasangay ni Monray. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Idi nagkasangay ni Monre. Awan pakibiyangan ni Madam Mariela. Ngam idi iso tinag-birthday. Ay na, bunggi siyaw say na wow. Malyong. Idintaw, ta idi saan pa anatay day desire. Bongga ati selebrasyon ti kasangay ni Monre panyang. At dapat tayo agpauting ni Sir Kan kada kasangay ni Monre, adala ta regalo ni Sir Ken Kwana ay nawaw. Kat, ti kasangay ni Madam Ariela ngay. Bongga ka di matlaan. Saan ay nawaw? Agpaluto laeng ni Sir iti makan na pagsasangwan mi dito mansyon. Wino saan rumwarta laeng at alaw kada Monre. Manganda iti ruar. Ay nawaw, nabaliktad niya rodin ti sitwasyon, panyang. No asinaw, di may paspasuli idi dito mansyon. Isuitan ti superstar. Ay nawaw, namararga ang Madam Mariela. Anyaman anamararga daytan. Ay na, binaliktad ko lang. Namararga, agraraman. Agraraman namararga. Namararga, agraraman. Ay nawaw. Ay, sana chismis da ito'y panyang. Ang mga no ibagam at chismoso akmay. Siyempre, kaya't ko lang ibaga dagiti pasama kiti kalabas. Tawan ka pa'y ngarod inay. Agad ka sa nung arod. Agawid ka kadiinton kasangay ni Monre. Wen ata sorpresahag ni Monray. Ikatangag iti cake na. Sige, mangtedak mo't iti share ko malyong. Ha? Kat no makapagpakadaaken ni Madam, sumuro ta kiti panagawid mo. Inaktumot kablaawan. Sige. Tapno makita mo ti balay me ay nawaw. Ipashare kay di balay me. Panyang. Okay. Okay. Bye. See you. Rumwar ka, Angeli.
Uwan mami, ada sa raket. Asino ti sarakam? Basta, di kayag danag. Saan kayon ada gulitan may papan iti kwarta? No sandak nga ikan, saan laang? Awan mo't lati pakibiyangan nyo kanyak. Iso nga uray anya pa'y tiar aramidak. Sandak mo't nga rudan apakibibiyangan pa'y. Sige. Makadlawak iti anak ko Tumangsit manen. Kaslam mo kun no sa dino manen ti papanan na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, diyo liwana dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, maasyan ni Malyong kinimon Ray. Gapo tanamnamaen ti baro, adakkel tinamnama na nga aklonen to ni Anaya. Kas panangipanagnak ni Monray iti panagayat na iti balasang, sinagutan na iti sabong ken tsokolate. Sanan tumanen imbalikas ti ayat na iti daytoy. Mariribukan met ti balasang, tadi na ammo no kasano ti pamayan na. Tapno saan na amapasakitan ti baro. Tasigun ken kuana, napatagmeten ken kuana ni Monray kas maysa agayem. Isu ano mabalin, di na kayat niya agladingit ti baro. Iti matmansyon, nakunan ni Angeli kin Ariela, adinan daguliten ti may papan iti kwarta. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa. Di kayag danag. Saan kayon ada gulitan may papan iti kwarta? No sandak nga ikan, saan laang? Awan mo't lati pakibiyangan nyo kanyak. Iso nga uray anya pa'y ti aramidak. Sandak mo't nga rudan apakibibiyangan. Sige. Makadlawak iti anak ko Tumangsit manen. Kaslaam mo kon no sa dino manen ti papanan na. Amokon ti ugalit ti anak ko. Naglailo ti nakisarita na iti kasasao na iti cellphone na. Sa nagdardara sa pimanaw. Kat kastaon ay aseksi na arimwar. Ken no agsasao. Kaslaado manen ti kwartana. Tadinak kanon dagulitan may papan iti kwarta. At dalakit di manan baknang a boyfriend ti anak ko. Nadan boyfriend ni Angeli. Ibagam, talumasinan iti pagnaudan. Anya, Ibagam, ta sumurutan iti nobyo na. ang sa anak pa'y asigurado roko. Atap ko pa'y laang dayjay. Sigurado daytan. Iti inistoryam kanyak, talaga nga adan kasin sinarak na. Roko, Di pa ilang aron makiasawa. Tay panawon ti pakiasawa na. Roko, saan matadakkel nga isyo da ito'y? Angam apay akas laang pupudot ka. Anak mo di masik na, Nariela. Di mo yalang-alang daytoy. Nang runag at babae ni Angeli. Nairuwama kon iti ugali ti anak ko, Roko. Jak pa'y nakita nagsangit dayjay, may papan iti lalaki. Anya, Iso ti kanayo na mangisina iti nobyo na. Adaman dagiti nangisina ken kuana, ang manmanulaeng. oray pay. Di mo lang mo. Ang mga numakatumpong iti mangisagmak yung kuana. Nukas di lagay makwarta lang ti kasapulay na iti lalaki. Apay di na ibagbaga. Ha, anya ti kayat mo asawan. Kwa. Apay di na ibaga. Ta ato ti amok a big time agagayam ko. Saan? Arig na ibugbugaw mo dyan anak ko iti kasta nga ibagbagam, Roko. Baybayantan no anya ti kayat nang aramidan. Adan panunot ni Angeli.
Amunan tinasaya at kansaan, Roko. Ulitag baliko. Kasano ang maipatungpal tati plano, no di ka matlaging bagan. Dandanin ka anakan. Agimbaga kong iti mabiay. Atoy. Ikang ka iti pa unabayad, ulitag. Ha? Kwarta. Ay, agyaman na. Ops. Ha? Agpaimbag ka pa'y ulitag. Tapno may gamam da ito kwarta. Naimbaga kong kanakan. No kasta nga rod, mabalin yung tagbiyahe. Itulod kayon ni Samuel iti probinsya. Ha? Wah. Oh, maparigatak man ang iti trabaho iti probinsya. Kaya ko pa'y ginana. Anya ngay ulitag, agbiyahe kayon. Wah. Ay, medyo maulawak kanakan. Kasapulak pa'y tinana. Sayang nga rod Di mo pa'y maigamanday ito kwarta. Ulitag baligo. Agpaimbag ka pa'y nga umuna. Sige. Okay lang. Tinapatag. Agimbaga. Rukaw. Nanapanyang, alam amin na ginatang ko. Kat isarunom iti siled ko, ha? Isaramton tiri daw ti kotse. Wan, ma'am. Nagadumot dagito'y ginatgatang na. Italamanan nag-shopping ni Ma'am Angelia. Nabayagan, tinaudi pa nag-shopping na. Ala akong dagito'y taipan kon iti silid ni Ma'am Angeli. Nanapanyang! Nagbayag ka magitan. Nakasama. Wan, ma'am! Umayan! Umadanin ti kasangay mo, baro, kay nawaw. Wen nga rod, Tata Malyong. Manayunan manen ti tawon ko. Mabalin mat siguro anya, Tata. Ay, nawaw. Mabalintay? Awan, Tata Malyong. Mabalin mo ti mga asawa, kasta ka day? Kasta ti kayat mo asawaan? Wen, ngam, rabak ko laeng ka di, Tata Malyong. Ay, nawaw. Uwan. Ubing ka pa'y asumrek iti day tabanag barok. Baybay aman pa'y lahing ti asa-asawa. Ipapas mo kit di tagbalin abaro-abarok. Kakaiso na nawaya ka itan. Saan da ka napakibibiyangan da madam? Nawaya ka na mapaniti ore sa dino akayat mo papanan. Tata? Sa bale, tibiyag ti baro. Sa bali mo tibiyag tada asawa na, barok. Iso nga iwak simpay lang iti panunot mo dayta. Ay nawaw, agpapas ka kiding agbaro. Wen, Tata. Ado pa'y ti arapaap ko akayat ko atun uyan. Joke ko laeng tinaibagak itay. Ha? Sika nakasuro ko namang rabak Angam sa bagay, mawatan ka di mo tabarok, tatong dagiti makapulpulapul mo at tao, ay nawaw. Ay, un kayam, sa dinaw ti kayat mo pang silibraran tayo ti kasangay mo, tapag titinulungan may kinanaya ti magastaws. Ay, saan Ha? Siyak ti aggastos, Tata. Adamat kwartak. Ay, da kami Siyak Ta birthday. Anya, ay nawaw, maibus ay ti kwartang baro. Saan? Simple laeng mata selebrasyon ti aramidan tayo. Ha? Importante, makapagyaman na kini Lord, iti sabali manan atawan nga inted na kanyak. Ay nawaw. Sige, adalagat basit na pagsasangwan tayo? Ayusin Ay, abantayon tumat da, Mama. Sige, ibagak to day takin kwa na. No di na kayat niya ay. Okay lang. Malagip to nga ta da, Mama, ti kasangay ko. Kwa, ay, jaka mo Ngam malagip naman kan saan. Ayos laeng. Saan nga isuda ti pagproblemahan mo rin?
Oh, anya man ang tiyar arang mo, sika, Samuel. Agsaw ka, tapno maawatak ti ibagbagam. Agkararagkan, Samuel. Tamabiitan ti apit mo. Wen, kanibusana mo ni ti mabit. Goodbye, Samuel. At dapat gundaway mo agkararag. Tapno matulungam ti pagim. Sikamat lang ti mangispali ti bukod mo abagi, Samuel. Marikrik na ka mabiitan ti apit mo. Nakapsot kan. Nagkutong kan. Kaasi ka mat. Iso may mayat mat lang na ginanakan. Takaasi ka lang. Awan. Umingar ka ti ko nam. Piman ka mat. Awan gaway mon, Samuel. Kaasi ka mat. Kaya't mo, tatulungan ka bumangon. Ha? Sige. Umay ka tayo bangon ka. Sa kanto panawan, ha? Rocco, anyat ar-aramidem. Ariela, ibangon ko kuman ni Samuel. Ay saan? Amangan no masakitan. Kita kat nakarupangat. Masaksakitan siguro. Naarti mo tayo takabsat mo. Iso lang nga doon titultulungan. Naarti pa lang. Kasapulan na ti ehersisyo. Iso ang masapol bangunan mat sagpaminsan. Wan, ngam inayadam ko malaeng. Kat ininayadag mat! Rocco! Kaslamat awan ti amok iti kasta kay bagbaga, Mariela. Itakay man langan. Balsamwak to pa si Bibiyag dahil takapsat mo. Uray kasano ti kinadakas to'y kapsat ko. Kapsat ko latamat. Masyanak latamat kan kuha na. Agluluwa ka, Samuel. Ala, di ka madanagan. Saan ka abaybayan? Ipagpagapok iti panagkapsat ta. Tatang, tapno saan tayon nga agbanog nga agluto? Mangan tayo latan itirwal. Wen, anaya. Basit tayo matlaang. Dagiti la katrabahuan mi ti inawis mi kinimon re. Ay nawaw, wen masapol masilibraran ti kasangay ni Monray. Awan pakibiyangan ni Madam Ariel agin ni Monray, tadi na pa'y malagip ti kasangay ni Monray, may. Ala, bayan tayon ti amo yu, tatang. Tiket di kasangay ni Monray ti pagsaritaan tayo. Numabalin, saan tayo apaggastusin ni Monray? Wen, siyak ti makamaw at damit kwarta kay nawaw. Siya kun ti makaamo, tatang. Anya, are you sure? Wen, tatang. Kahit sa dino nga ro da restaurant ti papanan tayo ngayon akaw. At ang nakasagana? Mangkita tayon to no sa dino a restaurant ti panganan tayo, tatang. Kunak man no, nagpa-reserve kayon. Saan, tatang? Basit tayo laang mat. Papanamanin panyang. Kanain ka lang agpakada. Awan lakit, pakada ti bagbagam. Amo man nakapakada ni Malyong, sumaruno kamat. Ay, ikwa. Agawid ako mabiit, Rocco. Tineksak ni Madam Ariela ang awampay mo reply na. No siyak tadda dito, siyak ti pagpakadaam. Apay adya awan ti pagpakadaam. Agawid ako mabiit, Rocco. Saan mo a day off ita? Apay ngagpakada ka? Adala na pataga kasaritak ijay kalkalapaw ko, Rocco. Adda bisitak. Naglaka ti solusyon dayta. Ibagam iti sa nga ilim, abaliwan nanto ti mapan iti kalkalapaw mo. Mabiitak laeng. Saan nga rod ang mabalin? Sige. Sige nga rod. Mapan kan. Kaano ngagsubli ka? Malam to siguron wano saan, amangan numarabihanak. Oo, sige. Mapan ka nga rodan. Ala, darasam ti masibat. Sige nga raw tagrubwatak, Rocco. Kalaat ang nagbaliw ti aplaw ti angin. Itay,
Dandan ni di inakpalubusan arumwar. Nga, kalaat ang nagbaliw ti Jarna. Apay nga ta. Ulitag Baliko. Agrein ka. Ulitag. Abay, Rokaw. Ulitag. Napinta sa gundaway da ito. Awan da Angelica na Ariel. Kastamat ang dagiti babaw na. Ipatong paltan ti plano da. Gay, sigurado ka, Rokaw? Wen. Dimot ko naman naturit ka. Kad natulnog ka kanyak, akaanakam. Ay, Oh, itad kunti pa una abayad ulitag. saan adito ya? Tamabukingak no dito iti pangaramidan ta iti plano ta. Oh, Intun adda kami iti probinsya. isumot lang ay suday ta. Basta ramida mong tibilin ko. Tapno na anayon ti kinaulimak ti panunot ko. Agdadamo akanakan. Ikanak pa iti pawayway. Irubuat ko pa iti bagik ang mga ramid iti bilin mo. Kayat mo ti dakkalaggatad. Saan ka di ulitag? Wen. Ay na. Dak pa'y nakasagana. Sigurado ang matiliwa. Mabalo da. Di ka madanagan ko naklangaro din. Uray mabalod ka. Siyak ti mangirwarkan ka. Plansadon ti plano ta. Ay, ako ray pa'y, Rokaw. Sa anak pa'y anak kasagana. Happy birthday, Monray Barok! Ay na, kiss ka man! Ay nawaw, mama! Thank you, Tata Malyong. Happy birthday, Monray! Agyamanak, nanapanyang. Mala, mabit lang ha. Agordera kun iti kanin tayo. Satay tulo ka tantikik no madamdaman. Aha! Ay nawaw, dawag ko, ay mabigla nga. Nay, barumat ano miraw? Hello? Ay nawaw. Yes, madam. Ay, isa din no abanda, madam. Ay, sino tinangibaga, madam? Wait. Ay, sige nga raw, ma'am. Ay, thank you. Ay, nawaw. Ay, bye. Ay, anaya, muray. Ay, panyang, umakar tayo ti papanan. Imawag ti empleyado ti may sa aklas a restaurant dito syudad. Adda ka no ng sponsor iti para iti birthday party ni Monri Ijay. Asino ti dakdakamaten ni Tata Malyong? Gagayem, diyo liwana dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenta ito'y ng estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami, itingkay parang tarabay.